Nunguilo chusese turangaba ni namalata mai handabu yabuso mbautu lebu wasu tiwe na yabuso tonga mai sawana bono mbalabu ma te bunugubuli mai gospel se dadati wa dio mai sobsabo tata se buli romika mai roi mai sobsabo ngai ndio i matabatudo mai bagor buli na buli buni wai in Fiji School of Medicine. Mali setelah ikan tabu, kerubi sobo tiking gobu, runondol katolu, lidada balile me bunsia simbernya me cebuna dada Antoni Bisele, mena runondol kaba atau cimeka, o cuna tampana ni Bisele, bikin renangone, na balimbul lebu suba. Marote kena cuna kena soli cuna ngona, merani gitu me bebu gitu ke me bara ramtai na bunua. Wambula ciwina koro, wambula ciwina bunua, bautule na volase wana unsale na tuita bugi wal ndai nga bona ngontura na tui awe wal sa bona ngontura na tui na bugi lebu na manu sa bona ngontura na tui rabitai na wai malu bona ngontura na tui ndrue goroi soso bona ngontura na tui na veba na mbala bona ngontura na tui na kaseleka na ibimbache bona ngontura na tui yale batike kuroi pambe bona ngontura na tui ono wa nuitigi ni chiwo ni na bibara ramata ki chikulu chilchika ni na rani na yanga bale bu bona na kawai kandabu men rani bingoma na kenan bimbi menda fula minaka ni lago chiwo nda banda na chiwo malo na lebu ni bitaro batike na lebu ni eren ratarong chiwo na social media da banda na chiwo ni sali tarong isarangan na yaba na kenan peche na bidula sali ado sarmai na bidula na yo ni na machekan COVID-19 hiya imachebu sehingga tembu na bai sa hor sim betembeka ni sa tusar tungai nonta matan da sa buturi tal na nonda mainda banda na chiwo sa le sonongona ni da andana tamundu chiwo sa legal tal na nonda rai da sa mai taronga tal chiwo inji na chiwo nang badaka chemino wambimbi ni bida chinga na pasyente ndra match chike ni ngona ndra bito bichike wanda na tal chinga ngona sa ba madal tai chike bana social media le undra sa le ba lo matar tu de inji na chiwo na testing ichil chiwa chemin wana nito ba madala obinakata mendo halau les manda dundana les una communicable disease communicable disease hiya masalah ko korma ibiti na lomani ndonan rau pasang bul na mbay sakor kene matay obinakata mendo dundana bata na 1875 to 1876 na measles epidemic ibiti iraw sar kana ko Google search tegen manaba na Wikipedia na binda ni sartunga ke babinak nangono yado mike ibiti ndona iga tolu na pasyente ni tamata ibiti nramacha nangona de 40,000 1/3 of Fiji's population died during the measles epidemic in 1875 nakena itala noa ma rongo di chimai ni ma hoto mai ibiti o ratu sirudong mo ndono nanganganji i Australia yo namatata ni vital no di mutu nangendana babina wana lomani Fiji Archives ke rumah vital no chuna single buni gelaw bote ke buni wai lisi ti kondondwa do bigan to na buni wai ma se to ya bote na extended program of immunization kenge tal no te no kia tuni ke na dona boso babiti ma ngai mbuli mai nangona ni mass grave di na boso babiti ma mbuli mai nangona di na mbulu wakabunzi sa natakan sa ambuli tu nakaubunji melateni sa cilingan na mass grave men rambula itu kena leoni pono then na posa masembuli mai nangona ni measles epidemic in the 1875 and 76 in 1920s ndon magatal mai na Spanish flu ade was 5% of Fiji's population karena koi batutu batatana population ni population nangona ka adi nata ibasa bulundul na tamate bichi machi nangona ka
karena mau banduta itabata na 5% ni population na 1920s. Don italan noa o binakata mo wasya talanga. Karena italan noa na italan noa gitu masih buli-buni wai juga apa tike buni wai singa. Ungko businge korbangan na buli-buni wai 1998 ma principal tiko na dean tiko ni medical school o Dr. Jimmy Samisoni. May nangono gitu siya usit siya buli-buni wai kaya may na 1995 atau na 1997. Korabe sabi ngo buni wai Jimmy Samisoni sangge matay ni ngon ito kaya may din nangono de o buni wai wam yang barebelal. Binakata sarugan to me chilindo na vingar garavi me chilindo no ninda-ninda ni sa toya nanon may jingitagi me din. Ngayon doon italano ay wasya bigeto na ngona sa chebuken na songko de. Talno tagino kia ni maando na mbuni ngone may lakamba. Na inano lakamba in the 1920s. Makaumbo ko tudo na nortuhoro na 1920s Spanish flu epidemic. Ngayon bola sarangan leruan na marama. Kenro na marama kan rusangge lakon rungele bawach na koro wadi don nambuini ngone ka kana tumbui bunuai wamen bareblala na bunuai chona sin lankali me pamadal ta itu ken indona kana na lebuni koro witsin ra makaumbok nangone ya dutsigen na epidemika ke rubital notal singa nangono sa waseke pa na Facebook dona nunggu classmate my QBS o bunuai o Ilyas Sapaka, kesa principal tiko gospel nangona batuno kia iyo kito talanga me rotu mama vida talanga korma kaum boko talanga ngona de I matata bina tu basinga leu biken renangasi nam bimbi ni ngona ma yadu ke na machi ni misila leu bati na machi ni Spanish flu beta na machi ni infectious disease ibiti sa ndona buno balabunda sa viva mai na communicable disease protection Dotale wa madalata kana 1950s kana no naitala no abuni wai iso ambakani hiama mbibuli kormai QS na 1949 48 pana kormai nanukulo sa rawata no na wala sange ndonuma ko kia na yos epidemic yos na dotal na epidemic masela ko mai na 1950s radula todo on epidemic level de kia sange non itavio kia na yos campaign men radula todo ko na penicillin na lewivits may koratu na 1956 korabando na yos ibits simber ninge leche butalo kia me sange me tebu chili cardiology may nonto cardiologist ibiti simber ninge may match nambay sokor nambay ka kia me wa madal taisi ngo kero vital no chibotige buniwai lisiti kundundo tunikia na relasa kia na yosa di sembula babinachingan na Northern Pacific. Yo kento to na effectiveness of the public health campaigns in the 1950s. Iwabu na mesandra eradicate tayo mando ay lebu ng badaka. Dalaw may na 1970s at sebu na extended program of immunization. Kaya nangwane na lebu ni TB machigawit sangay tebu manivula na BCG. Kaya rando dula kaya nangwane nangunra si subige. Law may na polio vaccine na polio vaccine Iman doner na lew ni polio na kaya sanggara babinakan rasa dula sa tamundo tal na sa tambubinda ni sarga na polio ibit simulata na kaya ngara babinakan na nonranguna bunuway may na 1980s may ngara babinakan wili watak si may kaya na misila na rubella dotal ng bada din na hepatitis B wamadal tigin siyo no bunuway lisi na nonramandong bada kaya nangwan na 1990s lautal ngamin dotal na study bo may ichilichi na hemophilus influenza do bigan na man ni machi ke babu na chuna mati pneumonia bati na pneumonia bigan rangon na study kay may ichili saranga ICWM hospital don bunway Dr. Fiona Russell may tulu chinambaki panambaki develop tagi na vaccine may imbuliatu nangono gitu si cebu taka-taka kaya may cebu taka-taka na 1990s may no 2000 doner na lebu ni pneumonia strep pneumonia cases hemophilus influenza kasa laylay saram bleta ni sandra immunize tagi kan nangone nangona de au nanuman ni bimbi menanda na chiwo na effectiveness ni vaccine program ralaw tumay na lumay ni ambagindonan roka isa sanda
nabunang anda sa ambula binatu kaya belata ni mamanda binatu na nawaru ni program. Kaya ranguan ng rangay sudu may sa matata binatu na nonra MCH card me bakora binaidula na coverage ni humanization ni biti via tartara 95 to 98%. Au binakata mo bantu tay tagabata batikin na anti-vaccine campaign masih cilme na laman yang baki 5 sakor may Samoa. Kaya may Samoa, mando ba na do na ngonede madula-dala. Rasangay buwang ito kina na anti-vax campaigns menra tuko na ni tambutata na idula. Kaya na coverage ni measles vaccine immunization bigan rangon may Samoa na ngonede was just reaching up to 42 to 50%. Nang unang gila kumikin na epidemic ni measles vaccine 2020, 19 and 20, 5,700 deaths, cases with 83 deaths. Vindu tayo tabat na kisibit, simulatan nila siya tulad tulad si may na 1990s, may lautal na booster shot na ang bagay. Tamundo sa nga ibit si may bagay. Kaya na ibamadala na kanayangan na vaccine. Kaya ba madalo ta chigo singa na gana chigi bum blata ni kanai chili ba na vaccination na infection rates nga sana lutung aba tigini kia. Kaya kitu nanuma chigo. Kaya ve nanuma me au nanuma ni na itala no kai vinaga me dandana man na nangun sala makawan dandana na bunoya sa ato na Ministry of Health itoto sarabale wigeto na bunoy me enrmay bosa walo sueci na leb ni vidula ichilchika bleta na yabu ni vidula ke na leb ni tamatan rasa ambula ke sandunere na bonombala ge misa vivi pamai keve na nitu ba mamas me ndahunin dana ba mamanda tungan na idula. Pina sa usabi mo teman mga ide, nagigirayin ko bumigay to manatal na patali si buot siyo. Pina. Manangana pamadala sa pamadala tino to singa, meu put it in simple terms. Karena sabi nito na way ni Matsika. Do sange wadagi na tali rotal namba kimera ninge bain teke blata me wadagi naman tayo tatakat si Mino. Yo nanumachi umay India wala ni bida tulsawul wasawul lontol na tamatan ramatiyo na besinga. Karena ang yadom na donair na lew ni tamatan dara ni bambula kana anda sabang tegi na chiwa. Na nayangan ni way ni machi mera ni chili mera ni bambula ike. Mini me sa ambuli rauto na ni machi santang me maro etal tu. So everything has a risk, but even the risk of using the vaccine is still far better than not using the vaccine and causing a lot more death. Enak. Masa ba madala tingin ako ro bunoy siga na herd immunity. Au binakatanga mo toro tingin na ni menda na numachiwa ni kan rementangan nanguan may na baki dua atau nang baki cinggaw lu kan resi mini dula karena anda dula raw nangkasi sana raw ni nandali tangko magigini kan na nondu matu wale kaya vitali mentangan na yang bes tu hoichila mentangan membela cigen tu matu wale betaninra karena idula ilele bukan rena rentaro bukan rena bada mai menra kakuni tareke kan rena ngonlalai sabi ntani cikuna lebu nikisika ibici sa sibia cikuna dionan raw wasanga bulga tolu na kisi mea do mena boing ka wana maci gitu ibalimbula gitu sa buki song-song awag mena bitambana ni balimbulan blata mena sangay na sangay na kaya na begitu quarantine tayo tali. Hakitu siya na home isolation. Karena ako yung bata may kito na asulian na ito na begitu na pinggarabi. Kito na minibaso. Karena nito nabigadib ni kaluban nitong bulo. Kito na sila nga bab na. Kito sa kira nga bi himuna warong tumay, pambimbibigam tumay kandavu. Tu yalbi na mutubi na numital siya. Beta na nabaru ni pinggarabi kay na inayalon siya na tagatun na nabigadib ni kaluban. Binaka.